Berkolong-kolong session kedua. Takun dende sekali mama biringnya. Cek. Iya, entah jaga kari kapnu kurang nasora kami. Sentabi kami man Bandu. Kerina, musim kerja tahu bagainda. Lebaran kak. Melala siman buron. Pianggo serak. Iya. Sikap Siti Bandu bang. Sekalenda ecena kita pengantin baru bang. Baru dengan Jayo. Dekam gor pagi-pagi entah ku medagi kam lepe. Iya medakan biri anggo terkuat manuk tura anggo sikap nakanta ban sarapan pagi-pagi kai bekari adumna ulangan milih-milih telur dadar entah mata sapi dia goreng-goreng ikan teri adumna cirem kue anggona manuk gule ulamin atindu mora ia gundari geluh talia ku yani anak teh kena encari min lebih gia tandang laboci kurang inget erdakan ban gulen tasa bagikin ngelebih labo aku terdeleh gelah muli tekari kena benwari jumpakan kita irumah dia latih gelah damai mama birin ulah morahi dia mesra kita gundari adi gegehi lid kemungkinan jumpa rezeki labu kupindo rumah istana entah 1000 hektar sawitan gelas sehat-sehat damai jabunta nggo secukupna. Uga kapnu mama piring. Nggo sikap kuban sarapan nggo pagi-pagi telur dadar lin mata sapi tendu bagin tendu ban. Bicara kurang gampai Siti nari tambah jilena bang. Tes, kau begitu? Tes. Kai kini duduk sengaman kam si sadai. Kai tendu ban sarapendu. Hah? Kai sarapendu. Aku deh sarapan pula mau milih-milihi. Gelah arjukut lo masalah. Oh, sir jukut kamu. Oh, adalah arjukut lo ngaku pet. Kamu. Lagi dari kolesterol di bagi ke galang nabel tak endui. Lah pergi kain ini bang. Pergi kain Nina. Adi sirju kuda tendu lalap. Baci kam kali kolesterol. Iya. Hah? Kolesterol. Kolesterol. Kena bela bagi kene mah. Siti nari bang, enggol mulai.
sejenis kaikin kolesterol Labo sejenis makanan ringan pasti. jadi kai Penyakit. penyakit. Owe. Iya di masa aku labo lit. Lalit. Lalit, tenang saja kam di boncengan. Bagaimana? Aku kuidah be potongan dulu langkah sehat kin. Laguna minami kele. Berarti ngumerhat kele serah iya. Lengga bang. Guakin lengali dan akan mata andu jenda. Gonelit kuidah. Hah? Likapunana. Siapa ai? Aku Salah matorosa. feeling aku. Aku matorosa tenang kam. Lit pengerondong naman siya putuskan na rumpan. Siapa ai Jerman ada kuatur Laban si kari. bagena. Hah? Laban si bagena. Kai. Pakita si musik Indoy na nak kami sa begin. Simpat kena rin empat kena kangarang. Bagaikin ngelebay. Siapa yang kita Jerman na kuator? Laban si bagay melawak ke rondong na. Hah? Merawak ke rondong na. Rumah kali makarondong na di daerah nenda milik bersama. Makakam saja. Lenga bolin surat na. Lengalit surat nari. Jadi siapa yang kuator? Laban si bagay. Gua labat si bagay. Owe, merawak ke rondong na. Merawak kari me kam lah rawai na labo aku. Kena lah si Roron. Silakan tanggung jawab pada bagena. Hah? Aku kam saja. Hah? Kami single dengakin kam. Aku. Owe. Ada aku lah cocok kam. Lah Mimin, cocok, me. ala kan min kuzai. Seri kami gendak na dua anak ini. Bagi upin ras ipin. Ugali ngan jodoh bagai mela cocok. Lanai memperbaiki keturunan me bagay. Memperjelek keturunan. Edarame sedikari simbes tangman bangku aron. Ada jaung suan jaung metura. Owe hari. Emang kadang kita ada mua nak tema kuah karyate. Mukuah hati. Asa cere di gedangna. Kalau boh Ada bagai lapadah. lapadah darami dah jodoh nu jenda. Iya. Eka dekam ecek nakam suamiku Gundari. Suamindu. Oi. Aku lang pas nipi pi aku lang merat di suamindu. Enam. Lapa pas dunia nyata pas Ecek nipi. na. Ecek na pelapada. Woi. Aku bela padah ya. Ngodong lagu doi. Lengan. Meter-meter min banyak. Ulang. Melala dengan undangan. Atendu mora. Kia Gundari geluh tarlia. Kuyani anak te. Kena cari mi lebih. Gia tandang labu Cikurang. Kuinget erdakan ban gulen tasan. Adum na cirem kue anggona manuk gule. Gelang muli bekari kena benwari. Jumpakah kita di rumah. Dia latih gelah damai. Mama biring ulam orai. Dia mesra kita Gundari. Adi gegehi lid kemungkinan jumpa rezeki. Labu kupindo rumah istana entah 1000 hektar sawitlah. Gelas sehat-sehat dan meja bunta nggo secukupna. Gelas sehat-sehat dan meja bunta nggo secukupna. Halo idage aku. Ada bulung gadung gulen anam bulung gadung kari lalap. Woi. 1000 kali pe senyumin dulu macina na manok gulay. Aku lagu nekin pe kok nambah. Agenda duka kami kedua kali kan. Entah gua yang gosora kami harap maklum. Tiga berngila tuduh-tuduh. Apa ika sayang koin dah. Go
ngadi sekalir kesah bala tuduh-tuduh saja lo dali gelah sehat-sehat kita kerina sangap kita kena cari ada bandang lagu baru udah kubanka lagu-lagu tahun 45 entah gua dia karijai rasa kasakin ngehe adilah siat rumah gedang lina ikat seribu kenang ayak-ayak kenang rusu-rusi mecat piah tandang kena jumpai aku pecat-pecat duka laku tapi na aku tendungan na pecat-pecat duka laku tapi na aku ibas pusundu gundara lengah rirang nangka kutaka kicat-kicat sudu itu rena gundari dengang nanda karo maka kuaka satindu mabiringe atendungena pecat-pecat duka laku tapi naku atendungan na pecat-pecat numa biringe tapi naku ibas pusundu uga makakam senyum terjedan maruli tendoh-doh min bagai-bagai nang umpah kesebergilan nakam kuida ku teragia adikku gengkan mesra giara dusi kalangan olah ayaki baru paras kalak bayang kita nami kita kang rusurusi lepa ueken kena nade karo ueken kena aku kelpagi dekaro ingan betua ueken kena turang ueken kena utami-tami kam pagi segedang wari tiga jumpa zahen tapin jumana lembu mari kenina pula tambatna giala merupa biring kepol giama biringe arkalimbu bunake sekal hamatna arkalimbu bunade karo sekal hamatna uwekan kena nade karo uwekan kena kutami-tami kam pagi segedang wari uwekan kena turang uwekan kena ku kelengi kam pagi segedang wari ku teragia adikku gengken mesra giara dusi kelengan olah ayaki baru paras kalak bayang kita nami kita kang rusurusi lepa uwekan kena dekaro uwekan kena lakal ku suruh pagi kena ku juma uwekan kena dekaro uwekan kena aku encari kena bobok-bobok saja.